Abba, I need you some new. Odi4 bakopa awurade yi na ma ya wiemre mu ni odi4 Samson kwaku yeboa dodo na friend no awiemfo ba papa yempaibo wo kuada na waye sunsumunwuma nso efiada na ne kwasi da nso so no wode asori checheche apisu amaye kona kohwe odi4 Samson kwaku yeboa nsekire ne dia wo ye japekrum empokire ben ne da wo so konso ben no bonsam ya to wo so yinyina ebebie ama hoto aba de wo pa aware de wo pa kwantuo entutu mirika enkopiem ewo drobu japekrum papa san ehwe ne a woni bie enyanka papa hwe won nyina gye mmofra yi ehwe won kosise wo befiri ne nanse akọ de dadwina ye ne sokodanna na wachi wiase afa na nyina ahotoma wontutu mirika me enkopiem ewo drobu japekrum frɛ odi4 ewo 0243356583 odi4 Samson kwaku yeboa osi awiemfo ba Yo, Malaysia, this is the nation's uncle, Offa Bishop Lumba. We are sitting in our family. A Koowaa Show na Ocean wo KUMAWOOD TV so no. O man no krasa wom. To me bon me kwabini si anoma wo samu wo famani abere. Me simu nyina mo nka me ho. E wo Koowaa Show so, e wo KUMAWOOD TV. Ni enka no kura nkyere nipa. O man panyini yamfonso aka no kura kyere no. Saa na minister yamfonso o hia no kura. Na nanom ahemfo apolisifoɔ asogyafoɔ ha obi bia wo fa kura me yebɔ ne me hia no kura boa me ne yenka no kura wo man mu e wo KUMAWOOD TV bai wo je won say dan ya sama totawia wo nka bi ma na to nyankomago a me nka bi ma no fi so mu nyina ya Abraham ma na mpesa me ka kire Ghana se ye wo abrofo krama bi a wonim nyansa chen panni bi a ma no position dan ya me ka ya na nipa nte ase ba me mo mfato bi se enne ukokoduru airport a e obroni krama ya tete ne se wonyina ho no hunu nipa kokehye no ho a wonche no abra ye di nipa kodina wa yetu o muka o mutimi hunu nipa ontimi di tete se kokehye no ho na nso broni krama timi di tete me ye che no di se wo hwe yi a broni krama bi so wo mfaso che panyini bi a ponte ne Ghana na kurowe yi se ya na mo se mo be ye ne dia awieye ne ye nyina ye be hunu awieye awusia make sure so be he Koowaa Show e wo KUMAWOOD TV anopa no nsia ekosi anopa no woche na ebe de nsama ekoso e wo social media no na abobo ano ene ebe to bi apete wo so ama wo so wate mo host Diane ena me dey KUMAWOOD TV amansane ye na yedimu ene da etoso num ewo July bosimi mu e ma cover e ma che ensa Koowaa live on KUMAWOOD and as a home television if you sabreya ecosystem no watch ebebo any entina insema etwade ncheche or social media no so no ye betu bi apito so ama wo so hu de echo ene de ebe nyina ne etina se ya tede da me kan no e na mesre wo se ka me hwe na yemfas the PC emaboafo a abrebia no wonom egibre ede wo musika eso yasene ema yedi Koowaa Show ebro astan koma odi4 na yeboa ho japekrom papa se odi shebia na adwumo kano oyinu no ma basa emobro wa enyanka krafo munyina no mosene no enti papa se mututu mrika na momra japekrom na se moba odi ne dro ebeka mo titu yebusuafo a wonom adwumo ka wo mo no meka sisubiem bomoden na kopiem wo ho na fe yenom aye ni de ebehye yenom aye ni de ebedi yenom aye ni de ebenom no o se obeya mo adom dodo ama mo so mo kra eni etime age anope waso yasne se campaign na yedi Koowaa Show ebram ye live on Facebook KUMAWOOD TV GH ye live on YouTube KUMAWOOD TV Sam Darkus initiative Sam Darkus TV so ye live and so we share ya no pay ya subscribe to your channel like your page no comment share na afofon so enye bi share meaning Eddie Diane Edwin before then ma fast the PC and ma munyi na obi bia share ewo echichi ne benchi ho no yesi edamase ensa if you say television stations no edoso enti ade echi na se mo di mo TV no to ha na mo share ya na ewo se etwa mu kwise if you say eyodonko am mo a mo hwe e wo micro monzima no medam asese mama mo biza ba hye be won kpala medam no ko mo won kpale
Miso azo ado abuja ngwala ma visa ba shen madam bo kekam eziama ewian anochi elika bia mosmeni bia tsemenga tikobo number 1 number 2 elika bia mo betemengala visa be mo aba shen nyame yira be kam no no kom da be tv no bedo ke adzim brofo ama ewlati bukusu eno ngbanyi ma ngoma visa be mo aba shen nyame yira be mi se beko na beka bompa na be guanza ana be hachem na be gwabi beva be ma no timane or naze is a bomu abashi me confirm fancy for no so sekune for second dita crowd for me cheche when na baby afati bia won anope me cheche when na boase for mo when na achi yakopon on show hon otikoko so na atati memo mwaje efeso nyame enshamu nyina be kwai for bebia amoti enka no echeche amu enyinara abrochire for brakweku won obusu agu nyina no ebe mu nyina achi ene anope me motivational me de mau asa mama Bishop Lumba akwaba and said the little that you have start with something. You understand? The little that you have start doing something with it. Obi o ha onyanko beton bibi onyanko beye bibi nenso or to what train say obi ready 20,000 bi 40,000 bi 50,000 bi 10,000 bi and sana with media bibi. Wabra ukra say 2,000. Ukra be 5,000. Be 3,000. I'll be media bibi no or chain. No. Start with something. You know, start doing something with it. Sasa with the baby and kakra bonsi sikano na emwatre. Make I say start radio juma na radio me sha if I no pa na meko radio so be do me no. And say na makwa ko lunch time. Way back. Me to am see there. So me share them menye hwe. Ma TV a bottle over and I say 11:30 and me sim. Na makọ adwuma na ye ka news wi a ansana me the lunch time abre am for radio so me see no. I have to do something. That ko peni bi onya ni ba bi ko me remfine da de bia me boni din oti asekra me kasi na dim enye said na onye ba bi ko e mrante he ye bo afere. That year to say beje we 50 Ghana fakọ na ochu na bi say semska me say papa bua mesrew osiso mo sorry ko and all the miles that boy back go take abonti so the man mr me why na me ko central market na start say me dey cover eye e ma ye panties any ye brazes say be son semeton with the group politin bag mu na ekran say na that time we just ye trekking from them they say na steady na me ama ye nya ayi your friend say kambuka bi atitimu nti ekura me na me start here no kra na me di chama me ana me kwaji won ana me koto won ho nti no 50 cedis no me hu ya se me 200 me ya se me 300 me ya se me 500 so I started experiencing money from there ma me no me kwa me se ma o man bi nka o de ma me normal 150 1.5 o na o de ama me to ya 1.5 am de ko me nka se me to ni nya me fast answer. So always me 20 dia kitchen na me faso kaka I started doing something with it. What I say and me sell and now obi also me planted me skakesia na me dey bi me dwuma ni skakesia na me dey you know in normal go me shop no kakra no fafa no ma lady bi our box container si baby pa o shedem o se o twan se obenya sika and sana container no drink kakra wo mu o twa so skakesia na wa ye ho shepe wa bra obi timi tell 1,000 no di twa nanum otimi di kosan restaurant no di twa nanum wa bra ka 1,000 no oyimo 500 Ghana obi timi anya nsuo park be mi ensa wa to me no akakra na nke otete ho no baby o shedem. Why start doing something with the little that you have and yes am for be call money no na what jealous ye hu kwan of aso ye hu kwan of aso be ma bi na aboa no why you catch us say me man kwa na aboa ye no man bi. No, you do something for us and can open camera because me radio so one. Then so rasam da ku say me ma betina ha. Me ye ne kakra simple de be ma me kra me de be ye bibi. What I say? So do something now. And ma show cry. Ma me ho ye wa hio. Me so hu ye shepe ye se etia no everything is cool. No. Enye easy. So also start it. E just so we dump no ye recommend obi on no so say me na ni. Do something before it's too late. I mean cow. Bishop Akwaba. Yeah, cool. And then so yaba. Already I had. Na yo kuyada. Asuru di ache. Good.
dana sesa kwan so so nam na basa so na da biada o my experience adechine foforo na me nshira ono ane ho na anema nkotote emayen afi awofo ewo yen yafuna wo yen locate bebia wo bi obode nyankopon nshira na wo nshira eye mesi edu hine nso na me akoso ya demfo aso wo bedi akon abade nyankopon nshira na mama na wo nshira senior contractor Kofi Job oni Mr. Yeboa munko yego so kwan na aso bi mra Ebenezer da ko ya do Mr. Chief so do mo fidi ato a obode nyankopon wo nshira wo mo na wonye omkese eme maami anita hoteti Dum Bishop Reed Condosman on suti abade nshira wo ukona brochedi abra kwakusi anope wo biatum a woti esre abade nshira edemano inu yakodo bafo MC atopanso obode wo nshira mo na onye mukese afia mavis ne akua wo fa se fura abade nshira mo na ama ogusu shada ba bia wo bia mesre abade nshira ne ahoden edemawo na ye ne difo na yebo awimfo ba asam ne nan amle woti edwumadi no amepa efiada ebe na awotwe eye ne online kese no tie obe hia wo japekurum nipa bia beso ne papa ekopọ ye nsembo mpaye enya mefa ne so ye bi ma no tumdika ne hia ye ho na yenyina ye nkobọ mpaye mane ye mankotote mfa mpaye dan ya ne nimse nsem wo ho so de wa simple abetena ase ne de na bi wo yes ntino so ya na yedende ya fina am voice ayi twan no ntino abefa ya yebebo awuram na ya na ko nyina akoto ya nya ni sa enyi sometimes and I difficult so so cause so make us anope mi so je kasa so ja I feel na man so was it hey you be late oh I don't have fee so are you ready so I feel na make up party because hey you want prepare something I'm tired. Yeah. Oh, you be so tie pa your friend na kwabna entry. Okay. Ni nkunya din de dombonsam. Dombonsam. E ma tente grabutu ntumbio. Na dombonsam. Onu din de. Yeah, edem. Din ye nana kwabna entry. Dombonsam. Wow. Nana kwabna entry. Dombonsam anopecha. We didn't know kwa no teacher ma. Na me sure baby I will be no. 37 military barracks for Enkrai, AJ Bebe. Good morning to you. I know you're watching. Finally, I'm here. Yeah. Yeah, boy, right? And some no anopeya. Now, of course, a motorcycle. Abranti Biono no. Sebi son sebi nyado. What can't you go? I think say it was through. If any say it's a car crash or something of that sort. Neonko she. Still does. Ikomono. So 2 years say, ono fi hatuna oba kwa benya police station no. Na moto so enim che hatcho. Na ono so eko. Okay. Na moto ni yesa anka oya fa immediate car no odi ne chi no. Na do no hu ene car na man body. E ma moto ni nya kwan. En rawo boko se do peno. Enti moto ni car no enya contact. Emma motor rider no any motor nya dey eto from slip way na according to no slip dey no immediate car no dey it reach mu ko e and be share sa car na share ye man ko share car na se it ye ko share car na se na driver no ejina no driver no na ayo osofo bi ene ne gire ene ne baby under 1 year no mo car no it you mu see so mo ko wa akɔhwɛ no na yɛsɛ what is a petrol bon kwansi no musika wo car no ma bank kakra asa no no kye no sɛ yɛ na nka car sɛ echi na manfo boa ya asa manfo wo extinguisher so mo car no ma akebia na ka betimi so ano kakra so di dimuna na gya no eje wo kese me no ka sɛ die motor rider na die sɛ bi osikra wonim na sɛ wonim no kra na be di sɛ be wonim and a car so eshie ne mo sofo no amako bomodi engineer ene ne ba no efika no mboko amu anka na osofo na nkasa mu nso osofo no wanka osofo no ono si fo no na ko pay immediate to be at nature sika na yes am but he couldn't get help anywhere until no say the nya no to a ohu do ko osofo no ne wanka hia ye no ne mo motor rider no 24-year-old
Benjamin upon DN no sense motorura eba be pm wo any motorura the police for that na so MTT atomic and leading komo and my tell say or a delivery guy man official time side one oba so one or yeah obisia sakwesha with 24-year-old Benjamin upon na oraki si o se ban sempa na eja e sha se prekope se e token no achi to so for no e mark motor no se be share car na so no ofu ya obomodi jina aka so kakra no o mo si awko no te se petrol airborne eto mo se na se motor no ala se tank no eliki The guy died. He died. I'm sorry. I don't think the guy down. The guy down. You say, oh, right. I go come on this thing. I want the car lock. Can I say she can say. And I can't lock on the motor. Don't you? Why no? He died. He died. Oh, long time. He died long time. I don't want to know boom man. The guy is not around. Why you not lock up? Anybody can see you was sick. Charlie. God. Charlie, come masa. Hey, come conta melhor, you I didn't see what you're telling The guy died. He died. The Oko PMO Atomic Police Station won't cry. Asema esiwo ho no timi se nipa ehye na ehye de ye ogifo we baba yes no obi o wa ni wiase obae no wankra yi nti kwa be fa so obi free wiase ni ya na ye asefem sem akura be wiase abebo bredi 24 years na o free wiase ya ni odi ja busuani a wotowa wotia awasi begu maame nim se ne be kodi paaba na ye be frɛ na abona mane a oba na di moto akonya accident ameja sa ato ni mu ahye no ichirim se na abeti ase ebuja se ndi wo hwe ho no ankoto nchen e de akura na ye ja na begu so na mo na mo di jagu ne so hwe no e de na moto to fo ma jati hwe no se ni moto ne ja to mu kura na ne kase te se crash yes me ka oba atan ya woni ho bugusa kwashi we nyina obeso wote ase de ne besi ada obi anya accident ase ja asa ahihye no great you see ebema amenimu aye ha at minima busua wo film nya mesre de ama amene se nyame ochichi ni power ni kan tetre ne re me hu se certain na kan wiase abrabo ho enti yesi a na ja ya mene na ne awrade na apɛ no ye de nanimu nyamo aye de ama no adan biem we ya na ye futu ama na wo fasefo a etwi eye pragea abobo ya mutu sahane manema no anya kwani ti sei obezi owuram kojaw obe mistake obo na mane no be yu ma me ba bia ma nkura ntem kura because sam na wanya antofo ndi obi owuram na se kwan na nkoso pe na aka melo e kan driving melo ebe chia no ubo za fedi wa me shase a na akodi awu different ekobane sa servita frate bia driver take owu me fa ni bi ebuni se we ba ya watimi asie but wo the body ne nko an na ekone wo se moto 40 ase no no se ka akopema dade edi kan
dia no na boro so ana ebe kan wu nipa but moto de unya tofo ma ye nipa dua no ana wo de ko de say nti udi owu se kan ne ko se ni tiri mo de wo so ma okwanya abotre ma no e dan se bo obepa ya fa ba bia wo fa ama onya kwan akọ mpanyini se ntem ye bre wonso ya chechede na nte no wose ba bia kana ma de mirika betu akọ koduro no wonso nam ne bre yeso wonso beduru wo da ache na ade ye ne dia so de atechede ka se kana ma beduru won asa ho ohunu anka ba sa anka omunidi emu nyina wo speed cha atechede enso okọ akohia na dua no wo kwan mu fadi e chese ne ye wo no odi mirika be san wa na be fa na de e ya brabo bia me ka cha dawafo ka che motofo no se omunhye ne so se nye mirika wutu na de o mantri sesi bebreo ana o dealing bread bebreo dabi obi timi tum di kasa ho eno anam gina atenga danse pon adwuma nam se am fatro tresi down o nu se ba ko agina so o fam ana we need the speed obesan your fam no ni your fam so so san no so se wo so abra o mfa no kura chases ndi o wo so ana ba ko no be gina na chi na me fro ye be fro na mka chense onzo o pentem ko ye na maka echi unya bi mfa yare na ya mobobo so amudi nse mu nisa won kom fa ni mu de wo be hia ne no nso fure chire ba wonya nuru janhye ne so no so abeto na nso afa oye de obi abenya ne de akodu mu di se na mo san nipa ho nyanza bi anim on betima ye se sa na obi foforo nso de ka ba na wa meet no na akofa asema ba ongo chire mu se na ye races onka wo se wa de go hia na akoye se udi for akoye se asem na aba osu ye de wo fam bi but na nke ye hunu mistake oye ya nka ho bi etika kra na sere mo fa asifu ya bo mama ne se be sere omu bi nti omu gi misuso ese otimi fam kwa asumdue mdi ya wanya na de be ye nkwanhia sei abranti bi aka ye okosha ase asini nsa ba bi so bi a wonwi bara lokew ejane so ba wunua ni tua so ntimi madwane ho ndudi e se de wuo ni be ye se ka bo wa sha ase pa na esi wonsa so ba bi na wote ya wa pese ngi nyim firi wonsa so ye nyi janso na edele be eho emframa kura bowa se de obefiri na ehyebeto otumi za adwene mu hyehye otumi ze trini ne nane otumi ze watade nane ka ho the pains a obe go through before say nkwan be firi wonsa dina woto bo mo de ne musuo ko na odi achi gakraka na okodura na adwo a ene sa pains we de na nankaye ye besere ye me animra ye wonso ne man ketenkiti bi no owuo sebe e manan eno aga se me de ba akoko we se de asama adote enu mpo nkasa awu ya we de me mfa no na be akoko asama ado ndi ye besere ni die kwa se ye ma ye animra ye wonso ne nkwahia ene na asa ne man tane ya ye pri kukuku se pesi enye ye ye pri kukuku se adwuma ne sika nyina medi ye ho so wo nkwa wonim kasi pa wo wanim abe e bi kwa ne be mo ye wo mire sei obi ne be sumu atolings ketua bi na life adane e bi anye moto ya wo ye no wanwan do obi timi ba wi aso be ko nursing training school fees ko sua ne ma bebira na to mi ne dendendin osua ne nyina di ni baba ona obi wi ne impostu no ma ko sua ti ekwan fa so ye we the way jamina be yi say pam so when him say one na be fa when him say one na be fa anko go spend 3 years ko say adade wonna na chiche ni bi kasa na nim ko nko ndu ko akakra wo betimi bia no relax my life yeah emeni du say rade be pejawa enyangetengeti aye nim da meka ye mu binya ne ye na mi eska wo dabi eniska ofo bi edo wo mutie ni ade kakra ka depends ye say so ka so de na katua pa be ganya kwatena fie you see it is all kinds stress so say my baby am nye ye da jene mi ko pesika dro bi kura mi ko yewe ya anya ho ne be fa abaja idimi no to na mo ese fata nyame mre so a wonsa beka ti mesre delivery guy bi ahe man pe onye ntu moto mpie ye so nyansa firim yes ye nke betima ato is a radio favor unim se na anu de pa so ebo ko ya ase wo de ebo break wo anu pepe anya na nka se ya na betima ato na mu hunu ko e fa so san ka but wow obi betime de echi di no bomba ko na wokora utika we want to say pram no asa no asere ne yam hia hye no okọ onimzi wa wie obi tumi za aka woni ka yi ha obeso otisi nanim no okọ wa ya fast ni bra wo break no wosere wo na no ba ko bi esi wo ayi bonzo mu ono zo oba zo hye nanim ogbo break ani odi tuo so nimzi o mo okọ o de aweka anu momuto bansa na abaye o mo so asem no no okọ mesre innocent person bi a wo twem o hwe ne husu yie na mama nkwanhia na hia no na yakoka bibi e pedi a kire bi kro bi ka na waje bi a ye de asoma no na yeso koye ni premier bi ni yakogu ni anim ase na wo de wasi kwan ni na wokọ akoro ubonzo so break ni man so na yere otu kwan san wo na akọ so ye
na nyesi ye bi asi na waje wani so enti bibia be fa na sofo ne nso mesere na ne die kwan so se wo fa nyame a so ma onim die mu yeduru nipa bi oni nyame na ma stella wagimi no ya me hu me opa kire se beta frache otekem accident kesiye se yasi ikan hwe nipa na o hya ase no hwe oyire na o ma na yi wo mo uwie ya asema fa moto 8 resi se mehunu ka akọ nti uba ya nkeja atomi na ayire na o ma na kema obende enkwanya wonim wo nkwanti no watima toka ya wodam se wu ka na obi meto ma ayire isa amna wanya wa ho ode na oyire na o mati wo se ya asole nkofo be ye wadoye sa obi se duro ebi kura be nya asole be bia na so amna ka o papa ka akọhye dia me otu onye baako nti wo kodi ya kire wugya oba yi hoyi eja moto ebi asa amna na esi ye no kwa na akọ moto wura ne ho a keduru se jatom na nka moye bibia fa ho ba tri na ne ka mo no hu se yetim dia bom se okohwe ne o ma mistake ni si ni age ama no nti wadwini nipa ho yesi amamfo okra na bebo am yeyi nkrai ndie bia sa amna na wo ye ntem na wo ye bia nka ne ha ase no kwa mutimi ye bibi fa ne ho so they win the money they are okay according to reporter no so sanyanse munu no wo ka dia osi esiwie driver no driver ye so free tran be so be fa moto atresi kana mas ade ni si yenso ya wa anto no imagine ndi ye besere nka wo save so no a ke bia wo bibi bebre bia nka ni bia be hia brante we bia obedia bibi wo abrabo ebi o kan da chen sika fo nka bibi fufuro betumasi nipa dia ana ne hu hia chen sika wo ye ncha se accident ni a ye bi se sia ya attention nyina wo ade na akọ no so dan nipa ano na me komi kurum ameba na inji benya problem etutu mana mfa fitani na mde share so mo check na minim ne asi but me seta ma asi tam beko exactly so edi mo check na ne ebesi bia no na ma frame na me de me number mo na me no mo twa picture say minim nipa no ba na mfa aka na mbae e ba we na case ni nsheda nya yi bia no no afiri ana ba jiska na okokoye obi nsu begina ase ka na e ka ho no ase se beta frache ni wi ase nyina no uja o ha na wo nkwa apantu gotena nwura mu wa ma na de sa abo bi ne bepie sa akromfo bi ne beto ahye wo so ka ni ndi oni twabere bia sa wo stress hu pi ma abrabo sa abrabo be ku ato akona bra osika aba exactly eto be bia ma abrabo hu sa wo mfa no ho anu za ne ho nhye da nhia wo sa wasole wonya ne obedi ni nko ade wani so awrade no odi gyaye wosi nya ne obedi ni ne obehye ifa akon ade uti beto ma ne nso mboma wo edunya kakra za hu se wo yoka ne ye pressure de bia relax man no mane hu se we da ho no obetuma live life na tu abrabo so edida ya awrade nyankopon o nhira o mo okotwa wo hye nyina attention kakra mtimi ma ene ne omtimi ye kakra monzo so ananka mo akonya se mu ye bibi agimi nti manko ya picture twa ne ade na ye mude no nyambetu ya muka picture said ya ne JC there dia se starting and nelisa say nti 5 service obi antimi akose okoso da we all be incident ni si ye ne omo station wa okay bi gro mo be baba mo be duru na say na asi okay e be sere da bi ya ho adwene ma owuo ba e bi kro aduane to mu nketenkete no no mo betima so kan ma muna to akona ma boy na France ba to mo dwene say etimi dumu so na eja na enya ntom kese nipa ne ka obeka se ne ase no sa de ne kum nipa bebre o ade ekum ye bebre pa no na meka bi VIP timi pem ne ja ato ano ba se ye be pai grass asisi no yesusu se nipa ne beje ye do bo se nyine be se ko fa gate wo gate su nipa VIP afa mbede na munyama piansa ne ja ato ade ni ya na etu yeah but still ano e be pa wo to no pai grass ifim ko wo se ehunu da bia me ewu otimwa ne jana hia beto no na hye ne dwere be ebinie opai kai die sia wanwan sia 117 yeto no 1.3 billion na me be pia we nka boys betima so mu so asa amabo ye frase na de ja beto mu yetimi dum so ya dum no but adwene foforo so aya ne ye wo no me wo kapre because so na china so wo jeme de me na mdane bo wana me yende ye de ne saa na nipa mu a ahwere nkwa mesre ebredu se aposifo no ne omo yes masa ankyerɛkyerɛ no bibi sa de save nipa ne first oba ye ne beka se nipa ne nkwa na timi save no o se sei dia ebeboa ma nipa nya akokodo goro de abasha ase be num amsom se ambedane ato akono o se papa tombre bi so a situation like this no omo amobe se bi anka se de wo ka se wo yemfa abasha ase na yemu ne nka boy ntimi nya ne tindidi mo no wo behwe no bi ginechi no video enti no eba beto dwane ya kasa ha lumba ne dan kra enti ese kawo na no eba oso no da se na me kan se ye won chechire bi sa yes
ebe mo ho so oni fo ndi wo ye wo so wo ye exactly anu no yesi da ban kwan so o ade ka akasi ko to ba ku so a na enya bra bi no fa hama ofa dade no wo twitwa ne senia ai otumi twitwa ya yi front ni twitwa ya bie wo ba ne ho na front other side de no kan eda so o ya hwie nyi no mo twa ma ko video machine betam ade ni firi so ni ya na man na wuo no o di asem na wo twitwa omo video no but ni ade na sie no tumi kan so abetwitwa wo ka ni na woni tire wo kura na ye twitwa na ahye mu no do se wo mpna fa ojimi koy e ko wuo ne yankoye nim tie sere to bia ye ngata agokoduro ure nipa ni pie no se asene ka obaji yedo akobo ndia me modu aba so ojimi bosi aka maka ko pa ko pe wan ama me be bua bosi na de me nkope no de ni ntufu nka njire o musa bosi na de me nkope unim nyame anu atena de ma na do aye niema sika ne mra no no mu ntia se wo sue nyansa firim so obi ba beje wo nkwa obi save sabe so obi eze o se wo ka na wato ni nti sabe tafrache o mani panwu oze nipa ni wu ye na ka ye enyen dinanga ye beta zambe dani ato akwa ni ye nya ka ne nipa be sole but nipa asem obeka jo se mo amfa anto ankeja ni ntum nti no ye besere ye nyina ye hunu ne sa na mo ama asumdie mara nyame hu ye mobo wow moving on we're live on Facebook KUMAWOOD TV GH live on YouTube KUMAWOOD TV Sam Darkus initiative Sam Darkus TV so you're live subscribe to your channel like your page comment share na afofro so enye bi enhwe latter part of the show e be lines na tum na stories here dey about so far no also what the wadwin chere e dey about but moving on second story making headlines on today's question is said na on be mienu ntamu ani e na ababawa so no even Nelson ye hu say what true book fe na what should he say I am not even Nelson na book no Everton Montano utimu say page bi wo ha o throw say on ya de na Ghana's finest rapper sakwede obere pombede my all it is say sebi omutu anamon kakra nyinse nkra ebe mu ema abortion epie mu ene ade ene amanfo twene sene abasa ka say even na ye bisa wo mo asebi owo ni omotu anamon wa brabo mu wo mo ade no wanfo bi adi amem ana sakwede nkwa na sebi wona tu anamon ana wo mu se wa hitinti ana so ye ni petitro nti ena wodi ni di abemu ana wo mo ade omotu anamon mu nye titru omo anye successful na say omo blow no ade na omo de wanfo mu di amana sak nko a well obi a chere na adwen people think is oh when the anya dey sak we dey be fi no only time for any response but then in 2-3 days na obede de be home sebi say bam ode nwom e be yi no ho ano o so try me nwom ne ba otimu say ensama abrantie e kan e wo nwom ni mu no otimu say anwede and then am so e man kofo bebre a che o ma adwen ya na for now osofo kumchacha ono asembie siga na how na no betum bi se bi so se bi enyaare no ona no atum wa congratulate sakode obedi pombedi for that song Try Me yanko share video I am stay with us 13 years ago yes and I was on the sack okay then any say when we pum and I mean yes one so say enye sack nko an opem wo a wo te sabe ankrofo bebre wo te sabe enu de wo na wo ni wa adwin da bi san na sack de abeto nyom no enye so fukum chacha na eka sack no de abeto nyom ne nkrofo wo te sabe se de na sack na eka eti no sabe wonye nipa bia sabe ankobubo wondin sack nko an akobo ndidi me ye book no de me soft kum chacha me opinion on say even what the pesca what the sack won be pesca won wa ye sack anye ye sack nyum no de ba ye no e say UN for kora man award oh nyame nipa da bi we de nyame nipa be ne o e say UN for man award ana hwe enum sack de ba ye no Satamu da duna so ni having city ko de nyame ba consider na mani bi. Why ya the papa. Eti die sack ya ye ne de me wo so fukum chacha me se me ma no brofu we mu kan say what wo hwe me. Translation congrats. Me man the conquer. Yeah congrats. 13 years ago. Yes. And I was on the sack. Okay.
eye den enyi seye aha wan repum ana menye so nso se enye saake nko na opem wo a wo te sabe ankrofo bebre wo te sabe enu de wo na wo de wa adwin da bi sanu na saake de abeto nyom no eje so fukum chacha neka saake no de abeto nyom ne nkrofo wo te sabe se de na saake na eka eti no sabe wonye nipa bia sabe ankobubo ndin saake nko na akobo ndin media book no de mess of kum chacha me opinion say Yvonne wadi be pesika what the saake be pesika won wa on ye saake anye ye saake nyum no de baye no say UN for kora man award nyame nipa da bi we de nyame nipa be ne o say UN for man award ana hwe enum saake de baye no Satamu da duna so ni having city ko de nyame ba consider na mani bi. Why ya the papa. Eti die saki aye ne die. Me was of kum chacha. Mese me. Pacho. Kasawai. Na wadi Nyankopon hiro nipa bi a otie. Etobre bi wa abrabo maya na ekre neje. Mehu nipa bi a oye very funny a obo amani panso sere kakrabat. O many pasri nyina so na unyanyansa sunya kakra film. Okay. O ye sofo. Nti je sebe sofo aso be ye won komadi ame asene no. Eno ma won kasantra so ade a wonim seti sei. Obi akobonyom. Ede ya wa ba wi ase. Nkofo bi nti ase, ebi ti ase. Aduma nipa ye wi ase nyina ntima amfa na nko heaven. Particular ni ma woto ya sabi ibidi ya wo hunu mum na ase nyame amfa na anko heaven ko begina so akwansida ano nko anam ne wanya problem ko as wadi wagro na ade bedi nyame ho few ta akodi anim oboye ne de ko heaven a ke nyina ya jai Kristo suma epese yesuma apesa anu ni bi atwere abo ye nyina yeso atimi akọ asemasi nipa mienu ntem we si medi ya we si medi ya oba di ya wunti no sabi ni anka ni kwan so ye wa beye be ma so si medi ya wunti nyuma na nka ni kwan so opi asinyansafo amana pie ababa ne twede book no de wo adwene mu de wode be pesika na sa akode ya nyom no de ode beto nte ti nipa ne to no wotie pe wo hunu se o mpe na asem ebi ya meka se wasem ba kwase ya ka bia etimi yeku tokune nti da bia meka se onya asem a wode be hwe sika ni kwase ya me na di wanim de fanyansani ahia no obekọ akọ ni yi ama wanya nkwa ba sika ni kwase ya wo sa de na kokoduro sika kokoduro kan nkwase aye ho obekọ akọ kasa basa ama wa hwe bi pon ato akone ebi na nanu abrante ne de ni siye no ohwe oba na no ton kosia ne de ni ko school ni ade okọ abusua ma abusuafo o ka kire ne se oba na okọ ni school dada wa abra musu mu ni onse abusuafo mpanimfo kwase bi ka senti ababa na awede ne nkwa obaba odia ba so gosia panyina na ni afi no ni ka pe kwa friends ade ma wabre me hwehwe se san kwase se me ne be kasa wantia so me na posika nyina ma ka age ma akoma betoli yem won konkobodua ndi kwase di won koma ade oyo ne kase ba wa abra boso yet wo ye sere si ya hostess of wo ka se ndi ese de yem ponte ne kanjere papa jimi ne doors yifiri wotebiam na ade bi address na obi akoma nto ne yem mutimi kanjere no it was tete because anto akoto nuentu ye okay wodi ni se ya na Yvonne adi yawo ubozo akonsuo bi ho asori anadwo abo naked abura wabu ni nsa bi no watenase sa abrante ne yem se na American wo prove a chewi ya se ntesa munya ni se mame yetwase edonipa no asawra pale ye penase timkeja ana yale bi na abo no ase moboa no but mo ha no mempeji meminya asema wajimi ye meka bi mame o ara me aba media cause ne baba ka ya kwase asem because e bi ade me be ko ya o mu de me ko ama me na me de mo na me ni esi ye ntu be so ka bi atie be mi fili banza no abeka bi ama me because me ko ye na wuni ho ni tuma na mo na wonka ho ni enu etu ana mo no bi enu ho agufuo bi bi anti man control na apie na ama wo ka bi nti kan sania sabita frata kakra wo tie setie so body ne ba anyum no mu ko ade atum se minti me gina o man ani mu ntwanto se ensi ndu ade atum it is a Syria no na fakati o fa se unim se Syria ne ne ka ho bi ade tum na tena o ba bi me papa se me ko ho na nyame ya ne man ko ho kora asemasi aha kamra yawa o se be dem ko ho nyame na mfae oni ne wan ko na ne mu odu suspect ba ye baba betuwa me ko ho nyame ne bi ba man ko ho ntimi nche no etu no akọ ho na me ye ka ne ye ka nyina to so mene
na stand na wonko obiem na stand na ni agro biem go hu se sei no betima wie ne niema me da bia mkase ne yivon ye na me koda ametiwe enya me de asima anya de na enso ma anya de nyina ati na twema mama be ya mo afa madamfo won timi ni man sobo we have a lot of preachers akodi e begina so ge ni twitwa e tiese woni na benya ayonkofa disanka bibi sa na da so hye omo abona ma na ese mini ade ye no mitimi fa nchawda na gani wonko pesika bi kwa mpempanimfo mekodwa ato na to ntwa na ane me siri nya se na heotum se da ato be sa de atrebu kwagu manim ase dia dan ye be fa adamfo bie mu ye den na go so mamu se woda so wo ya wo ne ye metina me ba edi ni politia ne ye mbe hye no ono se de no ne me na nya no wetima ye se ene ye ge se o bone wo na se ki edidi kwa go wetima poison indi out of no wo betim de atre nkwase anom edi anom so wo ho indi mo wi amawu ba hu se wa ya ade ye no de ye wo na ye wo ya nanso na nkeni kwa so okoni se because no achi no oni ni be ye free wo ba sa akodi so se no no be ye free nko so jire se me ya ade ya ma na ye bibi de pata ne kra ama wutirim edu oba won so be ye oni oba edi eni kwa so oba be twire we so ye nyansafo na wo sofu mu a no so nya ne de afọ mu tie twa mo se awie won ma se awie ba sofu na kasa ene me ye be mama mpempani fo ne mfree fo so ne am kan bi on fa ncheme na ye nyina ya one nko abegina ha esere jam no asa wa ye ni obi nye bi da wo gya ya wo ba na kome mo nso fura busuam obenya na mfo bi betu ni fubone akowe pa mi anka me fa nche ne da ibo ni ngwase ogu mi anka da korpe no asole bum ada na mo nyinyini wo kure mu ya pa mo age ntra ya de a mo so mo jimi sa na jimi sa wo mo kan o ti fie si me mi atem wo de ade asi ano pa mi nkade na njira wo di bo no mfra busuam ya no with depression bebre e po bi akonsori no ni atemu o di asem na say yes when it's but way by and there is an engineer ma bi wo ya nhwe ya ntwiti yiso ye be ma yisa ne nyuma de yiso obobra ne to nchen na ye nwura ne ye ntwiti na obi anya ne de na asumdie mra on ye te ivo ye wodi mponie ti utum se yo hie ni bi ke be patu ogu ni asa akota asa akode achi bi wo aso se de ade ne ko anko yi yeah it's true me da bia me ka che ivo ne se pete so obi aka se wiam se onya abotre asi awie nya be se otrekire wi ase no otrekire tekire ho we kama utuye ni pe nyina aka perform motivating odi ase unforget it my negative in some na ha no one from Ajete Yanan this morning onkonko nanim na da ma tuza akode yansofo so no yesie bia wonim se okoye ye de ye ne bank anya ne de ene wanya sky ibi di sa ba ye oba you feel bad it won't pepanyini bia owotire no ne nya mfre Yvonne tenase se maame nyame ye ma anya ne ye kwan ye fa so ba me ye mu hye me so me pie abonte na se de be sia na ama ye bia so fa cheme na ye timi asi kwan mu nyame adoma ye nyina ye de igiri se ye akwan na ye nim se nyame be sia nke samna ye nyina ye ni mu nyam hye ye ba bi wo 13 years aye ji ye fansa ne ya shata de ne dia betre o kan se mu odi ase endine ankoyi maji atumfa cheme na sa rap no so me delete kura afiri ho so mo ye fi I don't know whether one of me clear so mo ye fi internet na waka akire no oyoba akoma beto ne yam ye wade atu to bibi pattern is always with my bebre I don't even say I am the lady we pa my yade but anything so loka ko pa acho remember bebre on my na acho pa e bo yesa wo nkwa no but yesa nso so a na wo nkwa so na eti because when mobi I say oh oni oba bi tin o say oni ntina bi say no o motive say no oba nim say bia o san ba no oba ne kodai no nim say bia o me ne kodai jan kwan last one but no oba ne fi say bia o asem o kan ye no wonu ne ho enti na ma o say presem me pe say me eda na oba de no ho ma no say na be ma na boniti mu po say me ne da for the last me tuan so ka me pam wiwe no kwa amwako oba ni kofi na osimedasi oni nyame no fi say we papa you see nti eya amoma you're very careful when it comes to issues like this and kasisi obo ojo ka bibie ebenya edu 10 years ko ebenya wo mu egu akiri nso na mo aye commentators na nsem si a mo be ka say papa de cry jai na ka bibi papa chiro oba na ka papa chiro be ma no inya sankofo we bi e mo mo nkansem na mo asem si a afina yesu ma ye be ko so suda mama you movie on before me ko break no I have this message here from
Aluta Noble, they say, good morning to you, the nation's crew. It's from Aluta, they say that I'm watching you live inside Juna. Greetings to Master Billy, Mike, Patito, Promsy, Irene, 2G. Amanko Abosi says a good morning, Ohima, Diane, and the nation's uncle for Lumba. Bonjour, Julie. Diane is from our French brother. Bonjour, Ofa. Bonjour, Monsieur. I hope you're fine. Thomas Che Balfour Williams says that good morning, Diane, and your crew. I don't think Kumchacha is a pastor. How can a pastor say such a bliss? Is it a bliss for me? Well, I'm moving on. Hey, baby, I don't know if he says that if you listen to Sarkodie's old songs, you can actually see he has been insulting Yvonne for too long. And I think I agree with you. And you need the I won't say yes, I put your woman dinner check. There's no beer name say only Yvonne. Until say Yvonne a day a bookie babons no be some tell you man na baby who bring in no when Yvonne. Yamini na boafu. The question so in samba. Still that. Yo, Malaysia, this is the nation's uncle, Offa Bishop Lumba. We are sitting in our family. A Koowaa Show na Ocean wo KUMAWOOD TV so no. O man no krasa wom. To me bomb kwabini si anoma wo samu wo famani abere. Me simu nyina mo nka me ho. E wo Koowaa Show so, e wo KUMAWOOD TV. Ni enka no kura nkyere nipa. O man panyini yamfonso aka no kura kyere no. Saa na minister yamfonso o hia no kura. Na nanom ahemfo apolisifoɔ asogyafoɔ ha obi bia wo fa kura me yebɔ ne me hia no kura boa me ne yenka no kura wo man mu e wo KUMAWOOD TV bai wo je won say dan ya sama totawia wo nka bi ma na to nyankomago a menka bi ma no fi so mu nyina ya Abraham ma na mpesa me ka kire Ghana se ye wo abrofo krama bi a wonim nyansa kyen panni bi a ma no position dan ya me ka ya na nipa ntiase ba me mo mfato bi se enne ukokoduru airport a e obroni krama ya tete ne se wonyina ho no hunu nipa kokehye no ho a wonche no abra ye di nipa kodina wa yetu o muka o mutimi hunu nipa ontimi di tete se kokehye no ho nanso broni krama timi di tete me ye che no di se wo hwewe yi a broni krama bi so wo mfaso che panyini bi a ponte ne Ghana na kurowe yi se ya na mo se mo be ye ne dia awieye ne ye nyina ye be hunu awieye awusia make sure so be he Koowaa dwumadie e wo KUMAWOOD TV anopa no nsia ekosi anopa no woche na ebe de nsama ekoso e wo social media no na abobo ano ene ebe to bi apete wo so ama wo so wate mo host Diane ena me dey KUMAWOOD TV amansane Abba, I need you some new. Odifo bakupa awurade ayi na ma ya wiemre mu ni odifo Samson kwaku yeboa dodo na friend no awiemfo ba papa yempaibo wo kwiada na waye sunsumunwuma nso efiada na ne kwasi da nso so no wode asori checheche apie so amaye kona kohwe odifo Samson kwaku yeboa nsekire ne dia wo ye japekrum empokire ben ne da wo so konso ben no bonsam dia to wo so yenyina ebebie ama hoto aba de wo pa aware de wo pa kwantuo entutu mirika enkopiem ewo drobu japekrum papa san ehwe ne a woni bie enyanka papa hwe won nyina je mmofrei ehwe won kosi se wo befiri ne nanse akọ de dadwina ye ne sokodanna na wachi wiase afa na nyina ahotoma wontutu mirika me enkopiem ewo drobu japekrum fre odifo ewo 0243356583 odifo Samson kwaku yeboa osi awiemfo ba Yo, Malaysia, this is the nation's uncle, Offa Bishop Lumba. We are sitting in our family. A Koowaa Show na Ocean wo KUMAWOOD TV so no. O man no krasa wom. To me bomb kwabini si anoma wo samu wo famani abere. Me simu nyina mo nka me ho. E wo Koowaa Show so, e wo KUMAWOOD TV. Ni enka no kura nkyere nipa. O man panyini yamfonso aka no kura kyere no. Saa na minister yamfonso hia no kura. Na nanom ahemfo apolisifoɔ asogyafoɔ ha obi bia wo fa kura me yebɔ ne me hia no kura boa me ne yenka no kura wo man mu e wo KUMAWOOD TV bai wo je won say dan ya sama totawia wo nka bi ma na to nyankomago a menka bi ma no fi so mu nyina ya Abraham ma na mpesa me ka kire Ghana se ye wo abrofo krama bi a wonim nyansa kyen panni bi a ma no position dan ya me ka ya na nipa ntiase ba me mo mfato bi se enne ukokoduru airport a
e broni krama ya tete ne se wonyina ho no hunu nipa occasion ho a wonche no abra ye de nipa akogina wa yetu o muka omutimi hunu nipa ontimi ditete se occasion ho na nso broni krama atimi ditete me ye che no di se wo hwe ya broni krama bi so won faso che panyini bi aponte ne Ghana na kurowe sese ya na mo se mo be ye ne dia awieye ne ye nyina ye be hunu awieye abusia making sure so be he Koowaa dwumadie e wo KUMAWOOD TV anopa no nsia ekosi anopa no woche na ebe de nsama ekoso e wo social media no na abobo ano e na ebetu bi apete wo so ama won so wate mo host Diane ena medembre akwaje krato aba eha KUMAWOOD TV streaming live on Facebook, KUMAWOOD TV GH, live on YouTube, KUMAWOOD TV, Sam Darko's initiative, Sam Darko's TV. So yeah, live subscribe to your channel, like your page, comment, na share, na afufon so be and share. Of course, that story making headlines on today's Koowaa Show and say yeah, that's a review and for and you come have any butu nenya abane so de na yaba yetwi mu kosoro eba from kra na yaba asem sinsu so anipa ba ko asabe so sabe nya do so wamfa na no ato asem ni mu a no ho ento no eya abrante e fe ni say Twini Jonas na Twini Jonas edi na no abeto even ene sakode nsem sama eto ade ncheche e social media no so no wamfa so ha watutu bi more than papa edi ama obede ene Tracy video nayo on your banner die. That is enough for you to say I am sorry. That's it. Man for Koowaa studio and I've told my team to go and look for all this. I heard say you are coming to launch something and I'm going to make sure international in America here people will get to know the kind of person you are. You're a baby killer, foolish idiot. One guy say no, who are you a role model to? Stupid fool. Who are you a role model to? Arrogant fool. You just come and sit on radio, you go to the studio and insult a woman who says, for some reason, me and you shared the same bed. We are kwasia. Now you saw Namono, 9,000 crown on your mother, at least almost I respect no and no die. I don't tell for crampona, obugun krubisuno, omo client no, omo respect maybe. And this oba, I can say, beer at that moment. Now, one bema do crown my brabum. Now, me tuma walk to you to say it was you, and I would you say it was you. At least, man, for Koowaa studio, you are such a pig. You are supposed to show humility and respect. What kunipa? I don't expect people to sit in Ghana and make this thing look like it's a fancy conversation. It is not. In any serious country, this stupid fool called Sarkodie, the endorsement now pull away. This is how we destroy our country. Where is the moral upbringing? How can Sarkodie be a role model? Into a young underground artist, we where the metuma nyim nipa, me nyim girl we are. Okoyigua, akoradi wuno ba meka se nyam ya rap because I heard some stupid musicians bi omunko baby or Ghana. We are going to tell our story in a rap kwasi afo. And you people are entertaining this nonsense. And these fools are working in Ghana. We are role models. Such a foolish fool like Sarkodie should not stand in front of any school to give pep talk. What is he talking about? Such a disease of a human being. The fontan times ano. O mami yugua. E yugu yanka ujina. Utisa bosomanasi. It is stupid. We need to get some things right. And the media, when you go on Ghana TV, this is what you people are supposed to speak against. Sarkodie is a very dirty human being. Obaba na namhono. Odi 18 na obi question njefunu na later be trust ade be ode. We kwasiato we Jimmy. And you Tracy success now church quotation no ye be throw memoir. Ube net to credit agojim. Ukure di nkwasiasem. Ukunu ama oba akoba oba pressure ma oba kunipa. Instead of you being a woman, odo kwasia church quotations. Punching neighbor. On your banner die. That is enough. Enough. Kelvin Taylor rather and I wanted to be a diama Sarkodie and Tracy success, not Twini Jonas. Yeah. But I say Kelvin Taylor and some non-wedding and where Jimmy. Yansani bia nyane awaye
onitiri metu obi a waka se nka me yi anka ya je sa ne contract ne na yi afini se mu se naturally ne ni bre sa akode na wanya mistake and wajina so dey ka okay anko mo we ya asie no be ma bia be di ni se bia nyam betu ya woka antitiri enu aba ni yi twinanim wo ho ba wa obedi ni se bia nyam betu ya woka say obedi ni say bia ne ambassador radio so na omunti ni semeno na ma na omutimi kan se we wudi ni wakum nipa okay uteka bi unkura bre mbesi ne such issue afam me mama kuma na ese ono asebita flat abrabo mu anche da ni machi be ma bia na opa ma bia we bia twam story mu sa akodi case twam story mu sa na abrabo mfa obere ka za wonyem wade ade be mana ayi ofutuo se onye na asumbie mra ebi okura ho ye vim se wo kode ode kwa abusuan no ye te ye he wutiri tantane ba bia wufie no o ma me kura ba ka krati unim na si ampo se wanya obi ye sofu na archbishop fan story mu wa bobi ato agu pen na even no ye wudini a wo ke na ma mo hye condom nyina anyenyin se yi go kro no a Kevin usi so on hye condom no ba na ada the same issue na ye nyina ye gina fie ba kum etimema ye mistake obi 13 years samre no me man ambassador ya wanwani no no ni ho no hete ye enne ya wadu se on kodi se agimisam no entiana me hu se no ya akora di David say ma ya abofra manyini mi nwotri ni on na set for sex ade experience o woni wo hu nkura bre mo woni be hu ni mpani be tun wagina ka nipa bia no an nkura bre be si ni mpani vom woni ade bia atwam a wo ka wo ka sabita frache e be strange e be mani pa dwa no da wo bi wa boss no bi mpo asem biem it is ade na bedu a young person 13 years shoe no sure na moment na obani yipie na o se nka ye nyansafo kata so no na mistake twinani wo mfo we makeka fucking fool usu nim sa brandie we pa no sabe dani da ho chen exactly unim sa brandie we pa na adwene ye adwuma chen abrabo se gaka de oda so tikrom ha ka adwena sa akode ye yisu ni krom ade amekie no ka wuntimi mfa 300 years e wo life mu mekida akontuo na akofeva Bomu do matna awe so ansa na kwantuo bakantu ne nyepe edimfa yawo na aba na ntrase nkan kwase se nsem fita se oba na humo jawe na wudidi obi ato why odai me na me bo me bra na me obi bo na mistake akoso me ni pa krontam eteki me ni me yerusi abeka sorry akire ho ade obi yetia o man nyina no na asemi tuato waje bi yetia me ntisei eye nipa me yenu ntam na asemasie eno mo ahunu nyansa na api abonti to wo ba so be advice o mo nye case baradi anko ye ti o man nyina adi milika aba obe wure mu oka ni asabe wo so oka ti anu bi ko oka man ne ho tire woni an kwa on fa so even be okay na asumdie mra na all this insult here as a nipa nu dwan dada as a life nya mpe na se na de asiso na ya wo sorry adi America ko to say nke ha agade awoye no aboa na ye hanso so anka ye finze za abrochi ono ye hanso so anka ye kwan atutu abrochi wo ye ha anka ye mpani fo abro sei ndi za kro na yetimu de ye no bi se ye nyina de ye anya ne de ye kro na de ye no o honso a nge honso adwene be different ko ma ye ade o mamu ni yetu be bi o mfiri so ye bonsam ase wi ase de o nka hu bi ye wo show me no peripe nim say wonu nyimu ye kura mprenu that was then enne bi kura opeba wonya bi wo say esubire mu nyame ye ntwire buku mfa ma ye nti obeso sa akode mo de aka ne basa titela beso ka chemse na bra bobu ase nyina famesia ye ni oba bi ode awona ni obekire ma nipa bebia no etodo na wo de mpie na wo hia obi de ehunu ne ka dikuro ne so ka ye ajabi na munya asa mo mama no so ano na mama trend ene na mama media ne ko na nim tiri unya nya obi o wodiri saade a wonhwa asem no sabe yete na hunu ne ka waka ne basa na ho ato anyawo awusi abrochire ona sa buku ye atwe na yawo ne ye twere fa anwa ka nim ko ma abeko sabe ya wutie ena nka Yvonne ye twere na nka wo no wa ye sa na okotwere ya nka wonim sabe ya nke beto mo ba bi ko metre book se no papa ye ba na moto apeteshe
na aka ho bi no ntwetwe book no mfa me tie nsem anka ba beka nso enu mpoye no kole no katie ni aba beka ya etu ni amenya nte se beta frache yese we ye de yonko a ye ne wo jo so to sa abo bi si uni aso ase so ye so because ori ni wi an next thing bet ma ye wo je emu nyina no wo we mo pre so obe so uni an so ana na ya ye sa obi aye mistake wa nya de ana wanya akonya se ka bibi kire no na temni die bebrebe de no afo futuo so nya start attending dem kra de advice ni pa ne kama na de bienu bia wo mama no no hunu se ade we na boro so asabe ni awuye di ase wuchi ni pa ne kra se bi onya bibi ni kra nka mfa ho oba timi ba ma tima ko di nsem hunu se enya yira mastela wo three quotations fa ho yese bone no ofo aso no no ni ma wa be pen no we be ma onim sa de bi a wo yire prank oja ahoko wo be praise ni sa a ho kakra no wo de ono ba fie di na tembi na ma nya na nya so wo yire timi gina ono na atia wade yase Kristo kwa so se mi kuna ya kura after na what me nche ntin ma ya ne dai ni wo pe quotation ya shem kuna kan nsem sa de ama ne ho eno no ye mistake ma because wa no ma dura hu wa ma me yi ni kuna ma mi nyine ma sei mi nyo ma sa akode na nso ne pe na aba no sa efa bi edi na tema odidi edom ani sa onipa oso ntakrache onyum tuom nipa di wachi amonita wa pemfonso bi nya kase wo nka ho ndi se wa nkwaje hwe ya ma ho na ayede ade we de ede nya ade mi sika me onyum bebiri ameya ebe ye nkwa ade we nkwase asem onipa bi anu abrabom oni mistake wo ne ho mistake am twa me ye 13 years ago this time menye ndi se na minim sa heto kwan bi so dia ne odofa cheme wo dia ye wonyum nice agurade obi obeti ba sa akode de akode pa de akwe wamba ka no wo fa kura nsu me kura mento no helewe sa me dia ma na de na kata akiri kama even to wa fele wo duro nto ne buku ye wo be fele because me no nya bone 30 years ago na ma ye aware no head de ho ntanse be bo me se ensa ankere me ananya me de uye ni se ya bozo no ato afede obedwene ono so ibenya nkawe nka temdide nwani wo ke ba ne ho onu obi aye ade ese ade na aye sa nipa be ka Ghana de be ba ne kwana kwa so na we do surprise say wo ko book ni mu a ensem bebre na Yvonne etroye a lot okay bi fa ne maame ho so person ho ne papa ne ade a but I say we are standing only on Sakwade de papa maybe say is it because Sakwade so huge intina yeah focus your heart because they say information menya say Yvonne abusuafo aba abonten wo mo so aba be kasa say Yvonne ka mo kire ne say abaya o papa ni a yesi ko be dwane figana ha because nka ne rebe ho this information aba no abusuafo na aba abonten aba ka no you can't say so mo boa because you mean na yenim be makra no mo bo anu ni ma gbeja me kasa di dan se o ma me awo ese o papa ye ko insanity sa prakuma and daughter mpa ye kire wa obedwane akoye well engineer ma bi o anya ne kan no abra akra na peke obetima dan ne papa life di odwane akoye well se me papa e wo me se wa pura tete kura no anan fa so ye boda mi wo na akra edie no de enti na obedwane akoye because me mo bi ana ye kire ne se ne papa bodama no sorry ana de bia no ne maame community organization to come home because social media organization ni maame ko mu say say no odo ni maame na all of us say o no enti maame ni so hu no hu say ne ba ni etina fitie no enti dia na be ma na ya fi ma ye mistake am be dia to mu ni obedwan wo boy odwane akoyin fa ye ya na otie nsempi na me ya me kan wi ara ni nyina ma kan be say akode nyanyansafo mpempanyimfo o mani mu oduro okura yewura openso otumfo se titimi tron safra me se wo hu ani bre ti wo se nka wo hunu ne ntam yewura wo han no be frɛ no timma 5 days na wo ne camp no no wa didi nkomo sre tuufo enti atrɛ ni monyama awurade dia ma ese nipa mpe obi pesa akonya nkwa se na na edi birthday invite no ko de be hoa ne ho na wo dia se na se na wo etimma invite ma beda enti no ne nyame aye wo no wo de nipa beta ho ti se mistake bi aba nipa bia no wo so amfonso ni ne ho odi asem ze tina Kristo se yamfa ya ho mfonso nche indina wose se betafrache wo hunu ne ye be panyini bi wo hene bi na ni mo nya bi nto nsamfere be invite obeba no abetena se no hene na de na no atum odi asem ze nse nyawe nse we ye oni abi wa mienu nu nkwachi na de akra wachi pasia wase dista se lo beso ma ye ono onya ono onko
so on your so on your bonnet on to bo only ana wi asete eno na ya nim no omo ko e no oba na boy dwaman oba bia boy dwaman ne be ma ne boy dwaman na nso ya che oba ne nko ade na ba Kristo enim se Moses mra na ewo mi se obi boy dwaman ya yensi na bo ntu so sesei ono o mani mudin no ohunu se dwaman so nye oba nko na ebo nye ba akofo disanka mo pe no kra na fi mo de ka mo mfa tu ne mra o siri tra so wo tretre opaja ri tino so mu ni onye bo ne da won to bui se wo tre form no na ye nkofo bone a binu madi ne etan ababa yi die omani mboso na we ya dan na ho sa sa akode die aye le ma so nyinyin se mu da de o platform di na tem le ma so won share condom da ne oba na da de o platform di na tem yes na fe ko wani wasom da atwe aba me beto ne bo ahira wa ahonso bi na fe won so dia wo ye no okura se ne wa betena kroma ofiri se wa wie no ne a start atwira ho book ba wona bozo jimi na no wo hye chance akode die man na wo be ko na brabum 13 years was mistake man life muda eni ani na mi yasi no obi ani mi obi aye ye ne pen se o kasa kwa nke nipa beti enti nkata so sa twina nim because wo de nyame aye wadom ebi oba a wo de ye no no ye nyansafo ebi oba de ye no wodwene ebi oba wo de ye no osura awurade ana aka na no otum woto ba de bia wo home onim se wo pura no empie ye ni nti wo de so obi de mo tete no wo de asem na o tete ne nam no akọ ba bi mu bebre so de mbesu ya nkran ni kumase amobọ bra udwane nyinsen na mbae zuya ntwe mu kuma ba ya ne te akurase out of ignorance o ma no mamene e do mkoko fu we no woni zu adwane ko ehun na se o TV so o mo twira ba na abozu se wajimi kura che za akode ju se nipa na obi di aba na wo ka bia tunifo chama na ma de ade atu ye pa ni o Isaac we de enye case bia ne mo ba ne de ba ne ni kwa so ye ni se wona address ma ni nwura ni mu ni wo hu ni jimi ba bia be de badwane akopɛ bra boy enyi se na mo mkopɔ bra uwe konkurase no otumi ga na nyim no wa ga we de papa he obeku na na maami abobɔ sika ya ni sam se ko ye be so wo o ya be henka na aten ni ubozo TV so kasa nan enso na bibi na dini dwane ye na o hwe wa chire wo di asem na se wo asem ni na o ye wa chire enti emu be bire case se de na mu wiase no no aya di dwane ye obi kura ko pia bro chenya ye case we ade ne ko so ye nkra wo bo bra na ohun se nkofo ko libia na ofra ye wanyem ketwa wo na chi na me yawo mema bebiri o ya bo wan so nya nwene sa aba ne maame na tie kezi se sisi ya mudi dwane ye no no du se ni pa onye obi dia na wo chima na no presenter bi a minim so anyi mama ne ba awo ama ne ba wie JHS SHS uwe ni tia no hu akura no a obi e kasa ne ba ne timba na ncha ye na niwu we de maame na anyi hwe afu o sa hwe akura na me na nyi ese ne ba ye na niwu asem we ba me hu so ote wo ka bi na Ghana kwa me mo minyaske obi o me wura studio akọ na ni so pa ma na ye case minim za kwa na mo ametam ne betena radio TV so je si busa o Ghana ni bia se presenter numa mabom tu an bani a ye betima kire straight ni onim bia betimi wo so case ni mu no won de oba na anyi anwo ora ma akwa na wie SHS oba na hye no I know akwa no so ye prasa ne papa ye segment ye nkasa ne papa keke no obi anso nim se oba wo oba na wo pamo no waso obi a ono de yasabi wa ohunu se otimi mfa akra ma wiase emema na ni nya ne yasa ne wo waye edimi ne me ba na kasa ye ma ni mfiri wo yate ase afiri wo oba nse na ntra ne ho ana ama ne ye ne yawo wo de waso anu mu tim di na tam se ne ya wunya bi wo wiase enti awade te soro wo we nipa ma so ba wo so obi ba ye no kofo se men so sa na mete edimi ne anya yi bia bat ade we ade ye oba no antwaye eno de anya biem se nipa na ntima nkasa wo se wo ye obi ade na enye ne ya onka enti eye me fan se eye Yvonne ya enti no eno waka edimi ne ani kwa se ho no kura ba so ne so wo de ye no no go firi bi ho ya anya fine wow eno na ma Yvonne ababo nti a o se mu nyina ye nyina me no saki na no ye wo mama ni enti let's see hot oti kuroma na ofa akrotwa movie kama ye nyina ebu no wo respect onim se no no obi da ma no 1 million Oza asemba na epi. It is a say nipa we say na oba na mekan no so obi asemu a. Ye bebo bozu atire. Na video na ba ni asem no. Nti say wo de mpie ya unya obi di akaja bi. We wonko fa tengo obi a ho enso obi di obi mu nkomo a otimi ejine ti se de. Obi ti se bosomo gentleman like say akode aboa. Wonya abrabo pa ne akontrol na adidwane aka betasiba mu afuna ye se ne ye fa oto. Bibi asia ma wanya chance ntini unua bi
me de Ghana brabo na for mu tu ko tena broche bo bra sa de na me hu ni wote Ghana wasi fia me bu ne chen go ye nim sa broche je mu amoto mu nim sa ye college je Ghana bebre tu nim sa wo Ghana kan ya fie no wasi no untimi nsu bi da no wawu ni bibi de wo ko na so obi o tima make wo kro no mu se no se bu anya bibi anyi na ya nse ni di Ghana mo boni aye baby asa akodi aton o man ni di adu so aye mistake we ya anke etwi na nim ni asa atena ben ye fa na ni nipa na nte o ka je se masa ye expected da what ma bo kro na na di di adu baby di we ye mkale se mpo bi kura na papa na chewo na ahye ne kakra na osua bibi mama ye sa asa ni wa ye kro ma tatie ne nka obi we obi di o se so ko sa akodi na odwene se wo ye darling nwa asa wuchiri nipa no da bi di ne wa ye no kro ma ntimo nkai we di adanse che nya say yete ya ofani nyanso ofani ade be mistake anko bi be ga to say ena di asama wa kan ntimi ntie mu biem tinam ka che so oba biem kura mesere no atre kroma ye program atum ke ofa me po asem sa se ni osi ye odwumadi enti na one day pe me ka bibi na anya oda utumi gian say ntimi ntie bi che se na wudi me chi asem nto amene mu one day na nya me ne ko No, I don't think sa we ya se besin baba bo nipa bia ne omuti kurom o ye ne ye ne omutimi nso aw ye mo mistake ba de ombia wa anu be ka bi na me hu mo we ntimi nkasa akode ye hyeda na me ka che no wontie me wonti ni gimi nso no nkopa ga ne chewo o ba de o ye ni se obetuma kunkokuom no de mebo na mane ato because ye mpanyimfo enim ne o wi ase say me gimi ko they are catching the door so wow. I said, "Oh, yeah, many of what for you, boy, be very fine." Well, moving on the show this morning, there I bet you and it's within the week. They won't say, "Mommy, I got and so Sebi, quite and then they all social media and so a claim say, "Yeah, mommy be and say a bozege family, and I say fan club, no, mommy woman or any kunum." Editing come no maybe o susi sebi wo mo etwempna ene ade ade ama me no kwa etimi esendi no kunu no esika without or no mami agrada no nel knowledge but ene no for the first time ye nya ne tie say ni kunu papa odru baba abontin abekasa me yoko ne ko she video ni because my wife person hunu no am say no I want me hunu e was say me bekasa and kind of anu tumu a ebeye nsem bebre yes eti emai mienu anti Olivia ne anti Mercy no e yakoma pa ne adwenpa na me no omode na ancheye boni bi ani akire se boni bi wakire me nyankopon kumi kura mfiri asase so yes I mean tell fidie so me twantro ne nkira o ba bi twantro ha me kache nyankopon yes na enu achi no a mo keka sense mi na enu mo am say na Valentine eso bam Valentine be unity eti mai mi enu esan organize ese da omo kwa de no mo se me nkwa asore ho sa particular Sunday na am si dabi me pese me surprise no eti pese nyumre me di ni pie na am si dabi mo why ade na omo bo mo say in fact they are happy was ana mo na mi tu no ho say enyo anya anti Mercy na dabi yes, the money kind conference call. And yeah, anti Mercy in the frame. Okay. They are happy. Say, me de mama ni pia nam si mi pia. Na ya video show we need the abetu to na man for say upon the nonsense thing they are saying, it doesn't concern me. Me here. I know my wife. So what I say? It's no, yeah, almost share send me na. Man be so be a hosika. It is my idea, and I'm a chill not that a good thing. No, you be more fool sika. I'm a come for a selection by Bosone, and then find a Bosone. No be a cram or home. Now me Mr. Obi Asusika send me quiet. Me am a card. My wife with the others say me the card. My new bottom stamp. Me the card, bank card, and your mobile money card. Me the bank card. And it's me am a personal access bank. And I'm the chia, my wife yawe, the chia bibia, booking a gani di bibia, and I'm the chia, me am accounting, no business send this camera. And yeah, say video no. I'm out for the bachichi ma, tension. Now, because my wife person no, I'm saying now I want me and it was semi bekasa. And kind of anu tuma, a bay same baby. Yes. It's a my me anti Olivia and anti Mercy no.
eya kuma pa ni adwenpa na me no omode na antie boni bi ani akire se boni bi wakira me nyankopon kumi kura mfiri asase so yes me ntra ofidie so me twantro ne nkyira o ba bi twantro ha me twatire nyankopon yes na enu achi no a mo keka sensem na enu mo am se na valentine eso ebam valentine be unity eti mai ni enu esan organize ese da omukwa de no mo se me nkwa asore ho sa particular sunday na am si dabi me pese me surprise no eti pese nwumre me di ni pie na am si dabi mo why ade na mo bo mo se in fact they are happy was ana mo na me tu no ho say enyo anya anti-mercy na dabi yes a man kind conference call and yeah anti-mercy na frame okay they are happy say me de ma ni pie na me pie a na ya video show we need the abetutu na man for say upon the nonsense thing they are saying it doesn't concern me me yere I know my wife so what I say it no yeah omo share say ni mo ni na man be so be a hosika it is my idea and I'm the children of not that a good thing no you be ma ofu asika omo kan ofu asika le twon be boso me dem fan say boso me no be akra mo ho wa na me misa obi asu sika sem me kwae me am card my wife we dia dance say me de me card na nyimi bottom stampo me de card bank card evangelist small part ekuno and for the first time ever wa be kasa baba maybe so say mama yet me pushi amani kuna kasa na chani enya be die amana be kasa na sabi so wa obone atu ba bi nka okay na da bia me kasa nkwase afo awale ye ya o wale kwase na sika ofie se de akura muti mfa nya mu yi njuri be fa kwase sika ne de ba hiani a onim nyansa no be kwa kwatwe sika de abrabo na niema akotote de amama abrabo na sabi obe ware oba na da biara da weton wani ngwase wa abonti no wi a be kremu so we skenti ko so tena ho de me ko aku anka me ko enso be ma bia ne se de esi ebo ne faaye ne se de ne ntiase etie nto bi o timi so nkwase asem sa so ntini ehunu ne ayehunu nde me hede ni bibia ka tra agrada okay se de obo mpa ye che na awurade se wo hwehwe kunu no anya no be ma obedimi atena ne na ase uma ye wure mfiso se na agrada ye komfo sa me na ade mbone woni tirim yini maduane hodo a woye ma be me ko no kure ni e ma se bi wagimi asila size kuda aware agrada na ni beti aso before a mind like gentleman ye odaso be so atena agrada anchen no so hu so ye ne yire no abibi mani di pen opie ya bra no oni awran no ye prepared ane ma ne da na ma amene so ye komfo na we se de osi do papa no no ways and minutes bi obeya de papa ni mfiri na brabo da achen wunkom no bia na etesa ko nsem we ukura be ye onwanwa abrante na abusuafo okura ye omonwanwa na agrada na abusuafo okura so nte ase se me ne be ma betena yeto na megai aware gaya na makofa amne kani mpuna na me na akwanyim na masane amne kani na gai na me de bana be kame ma ho na masa ba mi kunu nchen na me ne te wate ase ehu de nko ba bia omu oba ni mase yeto na blogger bi e friend amanka na wo send diska ade ya oyo blogger ndi e be ma na me kwan so tim diska ma be ma de one ne twempuna dipa na send diska so oyo blogger na afedo de naked video abeto abonten se udware yo video chire no enokore be ne wo ma chire diska na send my blogging in India ezo omprana na ma diska no be me ya nse mfi asan de ni nyina de wapi a chire so odo onkoti asukọ no mo betuma wo ne ba a e friend no ho ahi abetena media ka chire wo se one wada 2 time udi nkuto na twetwe ne be ma hotel so mesi so obo api abonte beka enko to nko ahemfie asan dia tumi se meyire me na wote esi akoti ku ne se obi twem bibia no de ogo kwa pa ise obi peme na be me ese ate ho ese ye interview aka ese me wife na de so hunu se obusuani ni a ohia mpaebo papa ne betima ye sofo so ne ya dokoro no papa e wo wiase a wo ya dwen na nkasa nweke mfa ba bia nipa de wo ne mom ne yere de cause asem we ni ntiase untimi nkantem so wo abotire kosi se wo betima gina sa de we ya no abra ye be ma awade ma ye ego bi enso so sa nkwase asem we so nti utimi so duru se ya ene na oni Yesu no se nye sa de a entimi si wo be ma bi abrabo
be ma kora no se bi ono walete na wo mpona nkom wo ta di ni pia unya ya wo kora ma no awale ni jija how much more ni we see no wote ho na obi che na de asa be guo no nani ma se wo social media se me hunu se obi the same be ma na be kan so e gay the same be ma na ma akora uties ka ma ne be e ba bonte ba be kan se be ma ne be tafe ne be ma ho jiniska be ma kro no da bia ma ni guase to no na wo da sisi we ho be ma nyansa ni bia no atiti ni fi betu ana mo te sa kire be ma ya dwofo no ntimi de se de betu wiase kakra na ya ka bibia kire me se na agrada wo hyenan ho no wo de niam afefa ba bi de to nkwan mu to abomu e ma papa ya sa me de ba bia waduru no akire agrada ewu obetuma te no ho akọ ware fofo ba mo me no so mani tirimu nya ne de no nya be man ni ope ese nyame ya adom no wangu no bo ade afiri soro de na pona na asi ni mu ene ma man ebo na transe ni firi ho a be ye mobo e ba za no wo konzo ani munyam se de unya bi kura mu biem because de osutie ne de se be omo anim se boka no kura no ntimi suban wi na be ma we nine gentry guys ya make say ma bi guabruche ko epani se yekunu ye de awowo ye ho ema ne ho nkyire no nya so gyaa ne ho ba kyire no na oda so to ho na obegimi se ya idea ada obekọ no amene be hunu so mfaso obonu ha wana ne verity obonu se de na be ma we sombo na wo hunu so na aka akyire anka wo nko bi nsan metene no ho eche se ono no ko wa so nsem hunu so onfa ho go tena burotu otoma ne ho di nya afri no no baba be yesa ala no odili ne cars na akọpe ka ato no wadwaman de wo fa ho ye nyina atwam be ma te ho wo se begu nanim ase na nso anya adaje o hu ba kire wi ma dede wo ba kwere na be kan de boy de no ye mo se de na me bu ni pa de stand de me mfa ne hu se ikura go maintain life na se wo ba kire wi ma kire wan o yire no no ni nyanza ngwa mo amafi anka nte wo mu ama wo ama ni nchemu ama na ante ase go be ka kire wi ase a yire na odi na dance ye no no ane nim so kotu eska wi nya o se still a send iska no ni be ma ware a masika bi amfiri nche me ye oba de unya business kwa na ye oba no ne ya expectations wala na twempra ushia sa ma no wa brabo ma wo bobra unhu so ushia sa ma no wa brabo ma se beta fracha wa brabo unhu na nimu ni e kozo aka am se bi line atum go so di nkomo ba okay wa bi si mate boss mate enti de anu be si aka esima kakra bi ne be sorry na ye ko enti no lines no e bi atum you can just call kakra Anthony na ya fata di odwa dule ya dule no ano how e oba be modulate so se makota makasa ma eye o ka Matthias eye power modudo e ato boas e asemo na me ne boafo o be buafo me nko na we de ere kra ho enye easy me ra ho ama no se mitimi nka we na de na awoka ise oba on se asa aware na egu nti no chire mu na oba ne hu se bibie no ade so oba yi na dan se na nim sem ohun ni nyina we nyina ye na nim sem ohun ni nyina no se ma me na ba bon tense oba be papa ni audio nyina obebo ma me na no asem abo anti Messi so hwan no o just say hysterical. Hello, good morning. Good morning. Odo also me nti wa no pay. Yeah, just so. Okay. Ghana Brabot. Brabot me nipa me buo pa fo. Nkan ma e fo bi no wo sorry there my trouble be no fo. So fo bi ya wo ni na so me nya e de shede. You know fo wa ni. Okay. Je o bi tu no je no de Ghana ko dum pa pa so de ya. Mo ya fe de ma mistake na ba ni mo ni free. Na bi nim e ma ma mo de ne papa ya kirena ni mo mai bia na akene sebe yi kakra wa do ne ba ye mo ba ti tu e bu mbe fa e ne ko na ma ji ko papa da da no a she da ba ma di o mo ka no mo nya e na bi e ma me aga da so ni ko no ye su fa ko ko ni mo ti aso fa o ti papa no e bia me ye na ko ne pa ko e papa ko ta ni na mo bo ni bia so ye bia. All right then. Hello, good morning. Hello, good morning. Why hijack me line no?
Hello. All right, still we're live on Facebook. Hello, good morning. Hi, good morning. Pacho didn't baby a frame me free. Pacho into I know man suka krama me. Man suka krama me nenko. Wadaroma eteo, good morning. Uma kano ho no pay bi. All right, my main kind messages we and from Mamona Yenko. Hello, good morning. Morning. Yes, dear, but you didn't baby after me free. But you didn't say one of her. Me ba cho one uncle, no jam line so. My yeti one of her, what are ma? Uma Pacho ready to mam for na yoko. Hello, good morning. Good morning. Me ba cho wudi ani baby a offer me free what are ma? But Nicholas Nicasafrica. Yenti one of her, Caswa Babo. I'm America, I think I got all right. Anka umpelete kadaya anka umpelete fobinere onko pama tone atompa natin. Ano ka kani? But I see baby Nicholas all the way from Kaswa. Hello, good morning. Morning. Me ba cho wudi any baby I will frame me free. Hello. Hello, good morning. Hello, morning, Sarah. Apokelu. Nyamra do mo no pale na don kwen. Nyamra do mo no pale. All right, yenti wa no pay. Ano pay do me fo ko ya tuna mi tia ukume ile blaba ile na kujo asa wotoso ilum. Ami shira no nya ne kase. Ablante ne ate. Me sa ko de na me ka kasla. Okay. Me kase e ti fo ne asofo mu ti o mo shana ti asemese. Enye obia na sabe baka komenti ta ko de tete ota ta ko di ikudi mi me dota na fa na wu ya so so ti ezema o so on ta ko de even we set away fan we stumbu fan o black for no fika ta fan ba ko ta ta ko de because video na na fan is different o tera ka so bi tera o tera pa de na ta ko di na ti be no e ne tera tera no ana sa enye nyi teni tiu enye ti wo ko be tiu ayi atemi didiye no so ba ne ya hyew o de koma pame no de akoma kuku no de na sa ko de wini se o de sa de no so su di nechi na o su de na ha wande emi de ma atemi didiye no ba sa ko de so no that wini se wenya atanfo me ne from atofo sa ko fo mo so ko to sa ko de ina ya sa ko de atanfo obi o mo pe sa ko de ahwe ase ti se kunu chacha e plus anod mo sa ko fo bi no ene asofu ko bi me and anu amanda mo wo tiktok sa na nyema wo beti wo ono wo ba bontina wo nko so akọ mu a wo be di tita ko de atem because onye supported na tanfo bi me support no me me ka sa do na tanfo na mo so ti sa ko de me se no ti o perumba no ko ko bi me pa chew na nye sa de ti se no be wuri se nyema ko yema no enche me nye prophet that me kan wi asem ne ewu wi asem no sa ko me sure se wo di ne ewu bitida me me do sa ko de pa ba ti ba no asime sa aso obi a ye di wo ti ase ye do aye nyemba na wo ye nyema bi se anya se sa ko de anya de but when you obi ni di n'echi e no mo support no se mo ye na do mo ye na do mo ye akanfo ye na ye na do for no yes, thank you so much. All the way from Adzimbro Hello, good morning. Hello. Hello, Diane, good morning. Good morning. Diane, I'll go to you. I'll go to Akwabo. And you, Diane, oh, my Jimmy too. I got someone call. Nyamia domine hoye. Great. Okay.
Diane, how are you? You don't stop at my car, you didn't say, yes, I did not mean. The China number route. I mean, very I said, baby, I'm glad I'm not going to put you. I'm going for one action. And none of us now. Hey, yeah. It's all I'm telling you, meet your baby. Diane, I'm in coming. Having cows so hot, so I'm shabby bray. Hello, good morning. Good morning, Diane. So, I can't the fight. Really, well, and the about Kudinati. I can't the fight, Diane. Move any at my pound, no, Palumbe. I'm saying I'm telling you, or Porsche, the Namentia, the farm mining. Then I was there for you up to pure to me. One and okay, another rock. So put you in the Diane. Namentia Mahana, you know, a fight. A put you in the then I can't make it for the Nava. I can't make out when I say, I have to play up for the one I did. Why are they not to be an only guy? And I will do it. And again, I have to tell what they can. Then what I was saying to the Azili, get the Kenny at Tony. Now again, we are Tony now the farm. So for the world, who answer and Kata or you. And then I have my opinion. I said, who shall do not check? So I was talk for a radiation to block a radiation of my it's also called in the carrying of the system to move and then for yesterday. Some for Roman in a hole. Let us go to answer. Another accident, yes, no. There must be some putting out after any day. Then they are to find. Now the can say it's just act of caring. Now a ship at the end of the overtaking over you. Who you found no your fancy, just walking I can't go another to Nempo. Nice, I also answer the capacity. The support enough money, let me now I can give it to you. I was not up. I mean, so much my farm. Yeah, that's it. I have 3 more minutes to go. Hello, good morning. Hello. Hi, good morning. I have this message that says that Address says that if you listen to Sarkodie's old songs, you can actually see he has actually been insulting Yvonne for quite too long. Adjoa came back to say that he should grow up. Absolutely. I think that Memfa Kobia Evium na Yefa phone no Asia. Mr. Production crew say when you make phone lines no be Emfa Emame. I am tired of this okay? Yeah. Maka. Over yonkwe. I mean sure nipa bi otie ne. Amepa echina yawada. Ye bompa ye okasi school park. Okay. Nipa bi ayo ne ye bompa ye na echina yawo enumere nonso. Mama ye hia na ye nyina ya boye nsem abompa ye. Na afi nso so ne memre dan so. Na ye hia enumere nonso sa na ya boye nsem abompa ye. I mean sure nipa bi amepa September na ye bi mpa ye bo ni ye di 1 year. Odifo na ye bo abeba na ya celebrate ne kama. Nti obi anhye ne nso mfanto ma 2 months time. All right. I was for yeah, quite the Edamuna say, Mamma Frey, moments my friend, one of the message by meant me. I think I know Monfa and Shaman. Well, production crew for the show, Rasam Dakusono, and our executive producer, Sanson no pay, me, I made director about OG or no, and now or directly show no Edema men, Sansona famous and Nina Bema, Oma, a woman chidom or MCR. Meaning Eddie Diane, Edwin, I don't know me. Or shall we have your come? Bye. Yo, Malaysia, this is the nation's uncle, Offer Bishop Lumba. We are sitting in our family. A Koowaa Show na Ocean wo KUMAWOOD TV so no. O man no kura sa wom. To me bon me kwabini si anu mo sam wo fa mani abere. Me simu nyina mo nka me ho. E wo Koowaa Show so, e wo KUMAWOOD TV. Ni enka no kura nkyere nipa. O man panyini yamfo nso aka no kura kyere no. Sa na